الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا عبد الله بل عبد الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الله يبعث من الآن قد صرت في أطباق الثرى وبين عساكر الموتى فإذا جاءك الملكان يوكلان بك وهما منكر ونكير فلا يفزعاك ولا يرهباك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل. فإذا سألاك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله ربي ومحمد نبيي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون إخواني وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين إن شاء الله تعالى من الآمنين إن شاء الله تعالى من الآمنين. ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ayah luntuan, ningan oleh ron akan janji dengan Allah Ta'ala wa tepun mentubit kena terututnya sehingga ditinggal niannya menuju kepada negeri akhirat, yaitu kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayah ni yakin bahawa mati pasti butoina, kubur butoina nikmat bagi ahli kubur butoina, azab bagi ahli kubur yang berbuat maksiat yang ingkar pada Allah butoina, soai ketemanjang le malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur butoina, dan sehingga akan berbangkit Bandung katanya orang akhirat pada mahsyar ya betul. Dan yakini bahwa hisab amal betul. Dan saya akan yakin bahwa syafaat bagi orang yang cinta sayang kepada Nabi, yakin memohon selawat kepada Nabi, akan bertemu syafaat bantuan dari Nabi yang kepada Bandung umat Nabi walaupun ahli perbuatan dosa besarnya. Wa annal jannah haq, dan wasungguhnya surga yang butoina dunia kita dan neraka yang butoina, dan Bandung butoina akan merupa dengan Allah Ta'ala bagi ahli iman butoina, dan Allah akan kebangkit Bandung urung lampu ino don ayah tengah berada dalam lapisan lapis umum, dan di antara rombongan jamaah urung-urung mati yang lain.
maka ente punya kerja malaikat mungkar dan nakir yang diutuh oleh Allah nan gonyan mungkar dan nakir sebagaimana yang kita dengar abud fala yufzi'aka nyan Allah baik terkejut dan baik nak takut karena malaikat mungkar dan nakirnya makhluk Allah Ta'ala saban lagi kita nyusi maka menyebutnya untuk malaikat mungkar dan nakir badon ya mar rabbuka so Tuhan man nabiyuka so nabi wa ma dinuka huwa itiku agama kata wa ma qiblatuka khatam hadap kiblat wa ma imamuka puwa yang kaikur kata wa man ikhwanuka so saudara kata yang hakikat saudara menjadi teman kata so fakul lahum maka dijawab apa malaikat karena akhirnya dengan bahasa yang lancar, lidah yang fasih, ikut yang benar. Allahu Rabbi, Allah Tuhan. Allahu Rabbi, Allah Tuhan. Wa Muhammadun Nabi, Muhammad Nabi. Wal Islamu dini, Islam agama lu. Wal Ka'batu kiblati, Ka'bah ke kiblat yang lu menghadap ke dalam sembahyang. Wal Qur'anu imam, Al Qur'an ke pedoman imam yang lu ikut. Dan Bandung beragam yang Islam murinung Islam nyan hakikat saudara lu dan ngebaca nukun raditu billahi rabba lun ridha dan lun puas hati lun yakin Allah nya sebagai Tuhan lun wabil islami dina Islam yang agama wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul ala zalika arti kalimatnya kita nyamudin ya arti kalimatnya ya arti kalimatnya singa Allah insyaallah minal amin insyaallah ayah kamu Bandung urus Islam yang kawai mulai lam keamanan lam kenyamanan lam tentram selamat dunia dan akhirat sabatakallahu bil khair semoga Allah kita ya يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي